саволи дигар омадааст ки бо бадани ҷанобат мо метавонем ки то ба рӯз дар ҷойгоҳи хобмон хоб кунем. яъне агар шаб вақте ки мард бо зан ҳамхобагӣ мекунад, хоҳ зан бошад хоҳ мард бошад, оё мегӯяд метавонем ки то рӯза мақсад дар ҳол нахезем обозӣ накунему, то рӯз мақсад дар ҷойгоҳи хобмон дар ҳамон ҳолати ҷанобат хоб кунем, саҳар баъд пеш аз намоз хеста обозимо накунем. бародарои азиз ва гиромӣ, агарчанде дар фатво иҷозат шо омадааст, метавонад ки бандаи муъмин агар вақте ҳамхобагӣ кард, агар боз хоҳишаш бошад ки ман мақсад боз ҳамхобагӣ мекунам, ин ҳолатда фармон ҳамин аст ки як мустаҳаб куна, яъне як ҳоҷатхона рава, як мустаҳаб кунаву баъди ӯ боз ҳамхобагиша агар карданӣ бошад, баъди мисол 2 бор ё 3 боре ки ҳамхобагӣ мекунад, баъди ӯ метавонад ки обозӣ кунад, яъне бо ҳам як бори обозӣ кардагиш гӯем ӯ аз ҷанобат пок мешавад. яъне аз нигоҳи дин иҷозат ҳаст ки бо ҳамун ҳолат хобам кунанд. вақтошта ҷавоб савол медоданд ки агар дар ҳамун ҳолати ҷанобат яке ай дунё гузарад чӣ? баъд баъзеҳо фатво медоданд ки ҳамун марда гӯё ки ҳамун мардонагиша пора мекунанд ва баъд мақсад ӯра мешӯяну кафан мекунанд. лекин ин бародарои азиз бисёр як гӯем гуноҳи калоне ҳаст. касе ин сухана гуфтааст, бисёр сухани нодурусте гуфтааст, ё шояд ҳаминро ҳам худо раҳматшон кунад ба хотири он гуфтанд ки ҳамин мардҳо ё занҳо дар ҳолати ҷанобат хоб накунанд. шояд ба хотири ҳамин гуфтанд ки яъне агар яке мабодои ай дунё гузарӣ, анами хел мушкилот дар болотай гуфта, шояд ба ҳамин хотир гуфта бошанд. лекин ба ҳар ҳол хоб кардан, саҳар пеш аз намоз хеставу овозӣ кардан дурустай. вале бародарону хоҳарони азиз, ман гуфтаниам ки агар шумо аз ҳамин чиз дурӣ ҷӯед, беҳтар мешавад. зеро қоидаи суннати хоб кардан ин нест. агар аҳамият дода бошен, ҳамин рӯзҳо мардуми мо то чанде роҳҳои сабукиву роҳҳои халосӣ аз бисёри суннатову ё мустаҳабо мекованд. бародарои азиз, пайғамбари нозанин пеш аз хоб кардан мега агар аввал дарша қулф мекард, ҳар як чароғе ки буд хомӯш мекард, баъд аз он мега меомад ҳамун ҷойгоҳи хобша мега як бор метакид ки ягон чизе агар бошад мақсад имкон дорад зери болиштай, зери ҳамун курпачай, ҳамунҳоро як бор такон медод. баъдан дар болои ҷойгоҳи хобаш менишаст, як чанд ояте аз Қуръон мехонд, баъд қул аъузу бираббил фалақ мехонд, қул аъузу бираббин нос мехонд ва ҳамчунон ояталкурсӣ мехонд ва инҳоро 3 бор, як бор мехонд, аз тарафи рост молидан мегирифт, ба тарафи чап ва 3 бор ҳамина такрор мекард. ҳазрати оишаи модармон мегӯяд, гоҳо ман дар паҳлӯш ки пеш аз хоб ки нишаста будем, ҳардумон дастмона мега ҳамта мекушодем, пайғамбар мехонд, дар дасти ҳардумон дам мекарду мо мисоли якдигар баданҳомонда мемолидем. баъд аз он мега дароз мекашидему бо як тарафи рост бисмика аллоҳумма амуту ва аҳё мегуфтем, ба номи ту мемирем ва ба номи ту зинда мешавем гуфтаву хоб мекардем. вақте ки бедор мешидем, пайғамбар мегуфт алҳамдулиллоҳи аллазӣ аҳяна баъда ма аматана. ҳамд ва сипос мегум тура, эй холиқи якто, замоне ки мара миронда будӣ боз зиндам кардӣ. ин буд бародарони азиз хоби ҳазрат ва хоби пайғамбарам барои мо дарсай. бародарои азиз, модарои азиз, ҳаракат накунем бо танаи ҷанобат хоб кунем. ҳаракат кунем ки вақте ҳамхоба шидем, равен мақсад
در حال غسل کنین. بعد از مثال غسل آمده باز همین کرداری را که پیامبر نازنین کردن انجام تین و در جاگه خواب سرتون نمون خواب کنین. شاید برادرای عزیز شما در حالت جنابت ای دنیا گذارید، بعدا خانمی تو بگه که مردکم جنوب بود. میدونی چقدر آوازه و دروازه گویم آب روی تره، حتی آب روی همون مرده بدن هم از بین میبره. خدای پرده کنه پگاه با دیگرها فرزندو تا تنها نکنن که پدر تو جنوب مرده بود. امروز مردم ما این چیزها را میگن. یا مادری که در همین حالت گذره شوهرش بگه در حالت جنابت بود که ایرا چه خیلی کردن در کار، این آوازه همه جا پهن میشه. برای همین این خوابه امکان دارد همه حالت در یک بالای خانه در بالا چپه میشود، همه حالت در یگان بیماری در میزنی. آخه یک کاره که آدم به تنه جنابت، بعد میدونیم برادرای عزیز که به همین خیل حتی آدم در حالت بی طهارت باشد جین به او زیان میرسونه. برای چی اینهایی را که سنت شده از پیغمبرمان پای به طهارت آیت ها را خواندن؟ به خاطری که جین به شما ضرر نرسونه. وقتی که شما با تنه جنابت خواب میکنین حتما ضرر جینی در شما میرسه، حتما یگان بیماری در مبتلا میشین. یا اینکه آدم وقتی خواب میکنه، آخه باید شما وقتی خواب میکنین پیشترک یک دعا کنین که خدای مهربان آخه یک الله را در خواب بینم، رسول الله را در خواب بینم، اصحابی را در خواب بینم. با تنه جنابت اونها را در خواب دیده میشود؟ هیچ وقت نمیشود. از این لحاظ حرکت کنین که چقدر حتی در وقتهای اول برادرای عزیز یا خواهرای عزیز این خواب کردنی که حاضی بچه ها خواب میکنن، یا خیلش میگن که ما تنه لوچ خواب میکنیم، حتی یگان لباس در بدنم نمیگیرم. بعضی هاش میگن یا تروسی و یا میکه دارم. ولی همین در زنها هم هست، لوچ خواب میکنن. در روسیه بدین بعضی بچه ها تعریف میکنن که زنه که روز لوچ خواب میکنن. این برای بچه بیسوادی ما، برای بچه های شهوت پرستی ما، برای فرزندانی از علم دین ناآگاهی ما لوچ خواب کردن گویا یک مدنیت و یک مثال گویم ثواب و یا یکان خوبی های زیادی دارد. نه برادر عزیز، در جاگه خواب همه وقت انسان باید لباسش در جاگه خواب هم رعایت کنیم. برای چی لباس های شب خواب کنک داشتیم؟ وقتش لباسی شب خواب کنک بود، لباس هایی بود که بسیار کشاد بودن، کرتش هم کشاد بود، بروکش هم کشاد بود، حتی یک سرپوش هم در سرها بود میپوشیدن و بعد خواب میکردن. انمون برادر عزیز بهترین انمونه. یا خواهر و مادرایی که در جاگه خوابتون خواب میکنین شما هم رعایت کنین. خیلی این دنیا های برادر باز میگم در همون خیلی حالت اگر باز یکان بیماری های یک زمین لرزه های خب یک خبری مثال فوری میشود، اخی تو در حالت یک آماده باشی، تیاری. یک کسم اگر بر بالای سرت آمد و دیدم مقصد رحمت میگه. اینها را برادرای عزیز رعایت کنین. با بدنهای جنابت، با بدنهای لوچ شما خوابهای خوب نمیبینید، در شما بسیار زیان و ضرری زیاد پیدا میشه. الهی مهربان حفظتان کند. انشاءالله این جوابی بود برای این برادر است یا خواهری که این سوال برای من دادن.